Helo pawb, heddiw ni'n mynd bod yn creu animeiddiad Bongo Cat. Tasg 1, a ni'n creu y Cymeriad ni. Ni'n mynd bod yn defnyddio the draw tool, the pencil tool, the fill tool, line tool, a hefyd... Fi'n meddwl hwnna'n fe. O, hefyd the insert tool, oherwydd y llun ni'n bod yn defnyddio i copio. Rwydd fel hon fan hyn. Yn gyntaf, mynd lawr i'r Windows key lawr fan hyn. Ti'n gael ei clicio fe, neu gwasgu Windows key ar y keyboard ti sydd o bwys control. A fi'n meddwl FN, ond fi ddim eisiau. Ond mae'n ar bwys control i fi. So gallu gwasgu hwnna, dylan gyda Windows 10 menu hon. Now, mae'n rhaid ni ffeindio rhaglen o enw Draw Plus sydd rhywle lawr fan hyn. Now, i ti dylai fe dweud Serif Draw Plus X5, ond mae X8 yn gwell a falle bydd ni cael ei llwytho rhywbryd sy'n mynd gwneud mwy haws i pawb i gwneud y gwaith. Ond am nawr, X5 is good enough. Just open X5. OK, dylai ti cael ei rhoi mewn i sgrin hon. Mae'n, rwydd ti'n edrych fel hon. Ffeindio stop frame. Hwnnw tab ni'n angen. Scroll lawr i small logo, for instance. Ooh, no, yeah, small logo. Wedyn, mynd i page setup, sydd lan fan hyn. Mynd i width. Newid hwnna i, fi'n meddwl, do eiliad, falle bydd fe'n mes o gwmpas gyda hwn am eiliad. Oh, that's not right. That's definitely not right. That's not right. Landscape. Dyma ni. So ni'n cael rhyw fath o... rhywbeth i gweithio gyda. Yn gyntaf, mae'n rhaid ni ffeindio the toolbar ar y chwith. Gwasgu ar arrow. The arrow. Yeah. Mynd lawr i'r straight line tool. Mae'n rhaid ni creu the plane ond ble bydd y cymeriad ni yn like eistedd, I guess? Wel, bydd fi'n gwylio y fideos. A pob tro fi'n gweld nhw, mae'n byrdd. Here we go. Nesaf, mae'n rhaid ni cael y thickness, the width o'r llinell hwn i fod yn fwy. Gwasgu iawn o fe, mynd lan i line width, a roi e fel 7.5. Ydy hwnna teg? Yeah, da fi. OK, and actually gallwn ni symud hwnna lawr, rhaid mae'n rhoi ni mwy lle i creu cymeriad ni. That's better, right? Sure. OK, so mynd i'r gwe, defnyddio Google Chrome, ddim Edge, oherwydd Edge yn primitive and useless. Oherwydd mae'n creu problemau i pawb. Google o Bongo Cat, not difficult. Bongo Cat. As you can see. Give me something normal, please. Yeah, okay, that's the first. Ffeindio un ti'n eisiau, fel hon, for instance, that's not the one we want. Is it? Mae'n gweithio, I guess. Ah! No, that's too big. Perffaith. Un hon, for instance. Right? Right click. Right click. Naill ai save as. Neu copy image. Copy image yn gwell i beth ni eisiau fe am. Mynd i serif. And we press paste. And paste fe mewn. Linio lan y llinell fod ni wedi creu. Ydy e really matter? Not really. Bring to front. Yeah, so gwasgu ar y llinell ni. A when gwasgu, where is it? Bring to front. Sydd dylai fe bod yn fan hyn. Yeah. Sydd symud y llinell i ble ni eisiau fe. When rotate your image llun, so mae'n line lan. Perffaith. OK. Nesaf, dylwn ni probably dod hwn nôl i'r flaen oherwydd ni angen. Tynnu llun awn o fe. Mynd i the straight line tool a gwasgu y arrow sy'n mynd lawr. Mynd i pen tool. Wedyn, creu, gwneud siŵr fod ti'n ar segment,
smart segment ddim straight line eto. Mynd lan even hyn. Dechrau gwneud what's that thing called? Cliff, I think. Wedyn straight line tool. Fyn hyn am rain. Wedyn mynd fel hyn. The straight line tool. Bam. Bam. Wedyn tynnu y llun lawr. Anwybyddu y llaw am grammar. Moment. Is that moment? I don't know. Wedyn mynd nôl I straight line tool. Or line segment, sorry. A wedyn diweddu ar hwnna. A then ti'n angen defnyddio the node tool I tacluso beth chi'n wedi creu. Hwnna ddim anodd. Mae'n just meddwl nawr popeth yn edrych yn nice. Okay. Now cyfrifiad fi rhyw reswm yn ddim llunio y llinell oherwydd it's like against it. So am fi angen mynd draw fan hyn a lliwio fe mewn, ond am ti dyle fe just bod yn dyn barod. Gael ti gweld nawr hwn yn... Mae ddim cael digon o... be? Thingy. Trwchusness? Trwchusness, that's a word. I think. Gwasi enw fe. Mynd lan I line width a mynd lawr I 5. A dyle hwn, os ni'n delay y llun, cael y sharp ni, which actually is pretty good. Quite impressed with myself. Nesaf, mae'n rhaid ni mynd I the pencil tool. Click on it. Then the control mouse wheel I zoomio mewn. Be ni eisiau yn cael random weird eyes. Mae can bod yn square eyes, rectangular eyes, mad eyes. So long as mae'n edrych fel rhyw fath o llinell, the better it is. Eto, mynd draw fan hyn. Gwneud un fath. Gwneud siŵr fod nhw ddim copy and paste. Ti ddim safio amser. Ti eisiau rein y bod yn ddim identical. Oherwydd it adds to the insaneness of the meme. Gwasi lawr shift and click ar y ddau. So click ar un hwn gyntaf. Wedyn da lawr shift. Clicio fan hyn. A mae'n selectio'r ddau. A wedyn mynd lan I fill. Drag draw fan hyn. Fills D. Nesaf, mae'n rhaid ni creu y gwyneb. Now, ni'n mynd I creu gwyneb gan defnyddio the pen tool oherwydd it's the easiest. Simply, zoom mewn mwy a creu rhyw fath o ceg. Mae gallu bod yn insane ceg neu ti gallu adio tafod. Ond am nawr, ni'n gallu gwneud hwnna chwerch ymlaen. Am nawr, ni just eisiau rhyw fath o... Oh, if I just done that in... Okay, don't do what I'm doing. Didn't defnyddio the line tool, defnyddio the segment tool. Oherwydd... Oh, we go. Mynd nôl I the pen tool, right? A gwasi ar segment, smart segment. And then, because my gwahaniaeth trwy a smart segment and the line tool and fod smart segment and mynd I bod yn mae'n bendio y llinell I ti ysgrifennu meddwl. Mae'n llawer gwell. Now hwn fi'n meddwl it's something completely different. So, yeah, smooth, useful things that I don't use. Ar ôl ni wedi creu gwyneb ni'n eisiau, neu ddim yn terrible. Zoomio mas. Gwasi ar llun. Say goodbye. And there we go, we have Jim. Yeah, okay. Gli enwi y cath ti, byddaf ti eisiau, fi'n enwi un fi Jim oherwydd fi gallu. Pryd ti'n hapus gyda Jim, neu y Cymeriad ti. Customeisio fe, I guess. Dim, not overboard eto, ond rhyw syml fel defnyddio the line segment yn enghraifft. That's not realistic whatsoever. Fi eisiau peach skin colour, like, no, is it? Ah, okay, that's not too bad. Yeah, you see, un fi more cool. A then fi'n Control C, Control V, neu copy and paste, but Control V and C yn gwell. Mynd nawr fan hyn, going to do the flip tool, right? And then un hon, I think this isn't going to work. When you just newid it fel hwnna, that's not going to work, is it? Okay, I'll gyfer un hon then, to create un newydd, because that would make more sense.
Bam. Now, defnyddio the colour picker, gwasgu lawr, and os ti eisiau, ti'n defnyddio the fill tool. And I don't know how this actually works, if I'm completely honest with you. Oh, I think that's how it works. Oh. Yeah, so defnyddio lan fan hyn and you press OK, it's done. Cool, good to know. When ti'n hapus gyda fe, ti'n position o fe mewn. I don't like that. Fi ddim yn siŵr os fi hoffi hwnna, if I'm completely honest with you. Hwna'n gwell. Anyway, ti'n cael cysmeini ti fel ti'n eisiau. Fi wedi gweithio amser, haven't I? Yeah, it's 11 minutes, I just wasted time. Cool. Be gyda beth ti eisiau, yn gwneud siwr fod y cymeriad ti yn mewn line gyda y byrdd. So it looks like this, right? And it's not like wonky or anything. Hwn fideo 1 o'r tutorial hon. Ond am nawr, fi'n mynd I send you mas, enw I Dylan Cross. Gweld ti tro nesaf.